Ndabasuhuje cyane mwebwe mukunda ibikorwa byacu hano kuri Biohomelisi. Muje muri kumva ni Bisetsa Homelisi. Nari nshaka iki gitondo cy'uyu munsi cyangwa se uyu mugoroba w'uyu munsi aho muherereye, tuganire ku ijambo gusenga. Gusenga ni iki? Mbese ni ryari isengesho ryacu rigira impact, rihindura, rigira ubushobozi? Kuko dusenga kenshi ariko ntitubone impinduka cyane. Ibyo dusengera byinshi ni ukubera iki tutabigiraho impinduka? Ibyo dusengera byinshi kubera iki hatabaho ibyo dusaba? Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ritaragera ku rurimi rwawe mba namaze kurimenya. Amen. None ni gute ijambo Imana tuza dusenga ijambo ryose birizi? Kubera iki ritagira impinduka? Kubera iki? Cyangwa se ni ukubera iki ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo musabe muzahabwa, tugira ngo turasaba ariko ntihabe guhinduka, ntihabe ibyo dushaka? Ubwo se si wowe kibazo cyangwa isengesho ryawe si cyo kibazo? Turasoma muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 5. Haravuga ngo mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe arararikira ukagira n'ishari? Dusubiremo. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishari? Amen. Bisobanuye iki? Mbese mwibaza yuko Imana iturimo itagira ibyo irarikira, itagira ibyo ishaka? Icyo dushakaho ni iki? Byanditse muri Mika ibice 6 umurongo w'8. Biravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, Uwiteka yakweretse icyo agushakaho ukawumanukana. Uwo murongo ukwereka ibyo Imana igushaka. Ariko se iyo Mana mu gihe tuyisenga isengesho ryacu ntirigire impact, ntirigire icyo risobanura, ntirigire icyo rihindura, haba habaye ikihe kibazo? N'Imana ni twebwe n'isengesho. Amen. Reka durebe inzira, uburyo twasenga kugira ngo Imana itwumve, twasenga kugira ngo dusubizwe. Turavuga inzira 7 zatuma isengesho ryacu rigira impinduka. Ikintu cya mbere cyatuma isengesho ryawe rigira impinduka ni mu gihe isengesho ryawe rihuje n'umugambi w'Imana. Amen. Ni mu gihe isengesho ryawe rihuye n'umugambi w'Imana. Iryo ni ryo sengesho rya mbere Imana iza yihutira cyane kumva. Kandi umugambi w'Imana ni umwe. Nyuma y'iremwa ry'umwana w'umuntu, nyuma yo gukora icyaha, umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni umwe, nuko abantu bose bakizwa. Muri Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 4 turabihasanga. Ku mpamvu z'umwanya titwahasoma, ariko umugambi w'Imana umunsi watahuye, umunsi wishizemo ugasenga, Mana mpa ubushobozi nje muri misiyo yo kugukorera, mpa ubushobozi nubaka urusengero kubw'inyungu zawe, hazabeho impact. Icyo gihe Imana izabangukira kubikora. Ntibisaba guhuza cyane amajambo menshi, ntibisaba gutondekanya urutonde rw'amajambo menshi, ahubwo bisaba gusa umutima wizera wamara isengesho ryawe rikaba rihuye n'umugambi w'Imana. Kandi twabonye ko umugambi w'Imana ari umwe, nuko abantu bose bakizwa. Isengesho rya kabiri, ndihuta ku mpamvu z'umwanya, isengesho rya kabiri ni mu gihe isengesho ryawe rihuje n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Igihe isengesho ryawe rihura n'ijambo ry'Imana, icyo gihe isengesho ryawe rizihutira cyane kugira impinduka. Abami ba mbere ibice 18 umurongo wa 36 hatubwira amakuru y'umugabo witwa Eliya. Eliya ni umugabo wakazi usenga isengesho rigufi ariko rikagira impact, rikagira ibikorwa biriherekeje.
Eliya ari mu bagabo bahagaritse izuba n'imvura, ariko mbere y'uko abihagarika nuko yakaza asoma ibyanditswe by'ijambo ry'Imana, yakaza asoma imizingo 5 ya Mose. Iyo mizingo yitwa Toraha mu Giheburayi. Iyo mizingo yavugaga yuko igihe utubahishije Imana, ubwoko bwawe ndetse n'ibikurimo, ngo Imana izateza ibyago mu gihugu. Ni nayo mpamvu twabisanga mu Gutegeka kwa 2 ibice 28. Ni nayo mpamvu Eliya ntiyasenze amajambo menshi yuje ubwenge bwinshi, yaravuze ngo guhera ubu nyine izuba nirihagarara. Urumva isengesho ryiwe ryagize impact kuko yabihuje n'ibyanditswe, yabihuje na Toraha, ibyanditswe imizingo 5 ya Mose. Amen. Impamvu ugisenga ukabona yuko ari nta impact, nta mihindukirire y'ibyo usengera, nuko ugifata isengesho ryawe. Muri Yakobo bazavuga ngo impamvu musenga mudahabwa, ngo nuko musenga musaba ibyo kamere zanyu zirarikiye. Rero impamvu utasubizwa nuko isengesho ryawe ridahura n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya gatatu, iyo isengesho ryacu, iyo duhuje isengesho ryacu n'ubushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo duhuje isengesho ryacu n'ubushake bw'Imana, umugambi w'Imana utandukanye n'ubushake bw'Imana. Amen. Umugambi w'Imana utandukanye n'ubushake bw'Imana. Imana yari yaragambiriye kera cyane, mbere yuko tugira icyo tubivugaho. Ibyo wabisanga muri Yohana ibice 14:15, aho bidusaba yuko twagendera mu bushake bw'Imana, isengesho ryacu twabirihuza n'ubushake bw'Imana. Yesu asenga, Imana yamweretse umugambi wayo imufitiye. Imana imwereka bimwe mu bizamushikira. Amen. Imana irabimugaragariza. Imana imugaragariza bimwe mu bizamushikira mu gihe ari ku musaraba. Yesu ahindishwa n'ubwoba, agira ubwoba butangaje cyane. Aravuga ngo iki gikombe kindengane. Kuvuga iryo jambo byamukuye umutima cyane, yibuka iby'ijambo ry'Imana, yibuka iby'ubushake bw'Imana. Niho yisubiyeho aravuga ngo ari ubushake bwawe ari bwo bubi. Impamvu rero tugisenga ukabona hari ico ntagihindutse, ari ntagize imbaraga ku buzima bwacu, nuko dusenga tukarutisha ubushake bwacu ubushake bw'Imana. Aho ngaho hari ikibazo. Mu gihe ugifata ubushake bwawe ukaburutisha ubushake bw'Imana, icyo bw'isengesho ryawe rizamungwa, nta mbaraga rizagira. Amen. Haleluya. Ikintu cya kane cyadufasha ko isengesho ryacu rigira impact, rigira ubushobozi, ni mu gihe isengesho ryacu turihuje n'inyungu z'Imana. Amen. Mu gihe isengesho ryawe rizaba ririmo inyungu y'Imana, icyo gihe isengesho ryawe Imana izahutiraho kurikora. Yesu ashimwe cyane. Ana yari ingumba. Amen. Yari yarabaye ingumba, yamara akagira ikigeragezo cya mukebawe. Ibyo ntacyo byari bimutwaye, yarababaraga buri gihe bajaga gutanga ibitambo, Penina akamubera ikigeragezo. Ana yavaga agasenga bijanye n'icyifuzo cye, bivanye n'ubushake bwe, bivanye n'ibyo ashaka. Yesu ashimwe cyane. Ariko umunsi Ana yatekereje yuko mu isengesho rye, mu bushake bwe hakwiye kubamo inyungu z'Imana, nicyo gihe yasanze Eli mu rusengero. Icyo gihe yahinduye isengesho aravuga ngo Mana, numva umwana w'umuhungu uzamubura.
yarashize inyungu z'Imana imbere, yarashize ubushake bw'Imana imbere. Imana iravuga ngira isengesho nishimira mu gihe ubushake bwawe bukiba munsi y'ubushake bw'Imana. Eli amwitegereza aravuga ngo wa mugore we uzageza byari n'isindwe ryawe. Hana aramubwira ngo wakabimenye yuko ari nta sindwe rindi, ahubwo mbabajwe cyane, shengushwe umutima cyane no kubaho nta mwana mfite ibindemereye. Cyakora ntiyamwisiguyeho cyane, ariko Eli asa n'umwatuye w'ijambo. Eli ntiyarifataho, bivuga bifashije, ariko hano uburyo yabyakiriye nibyo byamubereyeho ubuhanuzi, ariko bikomoka ku buryo yari yarahishuriwe yuko inyungu z'Imana riba mu isengesho ryiwe. Nibwo Imana yamuhaye umugisha, imuha Samweli amaze igihe cyo gucukira aramutamba. Samweli akoreshwa n'Imana igihe kirekire cyane. Ariko ku mpamvu z'umwanya ibindi tuzagenda tubivugaho tubisesengura cyane. Ariko ikintu cya gatanu ni isengesho ryibutsa Imana imirimo yagukoreye. Isengesho ryibutsa Imana imirimo wayikoreye. Haleluya. Mu gihe imbere yawe hakiriho ubusa bw'ibyo wakoreye Imana, ahanini ntukitege icyo Imana izagukorera, kuko icyo yaduhariye ku buntu ni agakiza. Ibindi Imana ibidukorera kubw'urukundo rwayo. Ariko wibuke igihe Yesaya ahanurira Hezekiya aramubwira ngo mbonye kupfa ngo witunganye. Hezekiya ikintu cya mbere yakoze yabwiye Imana, Mana jewe n'ibyo nagukoreye. Yibutsa Imana ibyo yayikoreye, bituma Imana imwongerera iminsi. Rero mu gihe wibutsa Imana, mu gihe ufite imirimo, nta kabuza yuko Imana itazasubiza isengesho ryawe. Yesu ashimwe cyane. Wabisanga muri Nehemiya ibice 14 umurongo wa 14. Isengesho rya gatandatu Imana yihutiraho gusubiza ni isengesho ryo kwizera. Yakobo ibice 5 umurongo wa 15. Iryo sengesho Imana yihutiraho cyane kurisubiza. Cyangwa se Matayo 21 no kuri 21. Ikintu cya karindwi cyangwa se isengesho rya karindwi Imana yihutiraho cyane gusubiza ni isengesho